Beletrina v živo. Dober večer. Ne dvomim, da vsi, ki ste tukaj, seveda dobro veste, zakaj ste prišli, poznate dobro Slavenko Drakulić in njene knjige. Morda vseeno, vidim, da je polno mlade publike. Ponovimo nekaj stvari kljub vsemu. Pisateljica, esejistka, kolumnistka, novinarka, verjetno eno najbolj prepoznavnih imen, torej območja nekdanje Jugoslavije, piše o feminizmu, komunizmu, postkomunizmu, Balkanu, o vojni, o staranju. Verjetno veste, da je približno 2 leti nazaj v Zagrebu izšla pri Frakturi njena knjiga Nevidna ženska. Predtem pa je seveda napisala zgodbo o 3 zanimivih, fantastično zanimivih ženskah, Fridi Kahlo, Dori Maar, Mileva Einstein. Nazadnje je bila v slovenščino prevedena Dora in Minotaver in tudi o tem v nadaljevanju našega pogovora. Na koncu bo vas prejeli neka 3 vprašanja, približno, tako da, ne vem, brusite jezike, napenjajte možgane, pričakujem, da bodo ta vprašanja bistveno bolj zanimiva od mojih. Ampak, še enkrat dober večer, hvala tudi, ker sem lahko tukaj z vami. Ampak za začetek nekoliko nenavadno vprašanje. Ko sem malo prej odhajala iz centra Ljubljane, tudi to je center Ljubljane, iz drugega dela, izpred RTV-ja, je bil takole nad mano policijski helikopter, pred hišo še vedno nekaj tisoč ljudi, kamenje, panika, res neprijetni občutki, en nasilen vdor smo na naši televiziji tudi že doživeli. Danes so ljubljanske ulice dejansko strašljive. Kako vi razumete ta bes, to jezo, ki jo generirajo ukrepi proti covidu? Dobar večer svima. Prije nego pokušam odgovoriti na to pitanje koje je jako teško pitanje i zahtjeva više struka da se tako nešto objasni, a ja nemam, mislim, tih sposobnosti, imam samo neko mišljenje. Htjela bih pozdraviti sve prisutne večeras, velika vam hvala. Ja nisam očekivala toliko puno publike i nisam, mislim, jako sam prijatno iznenađena, ali to se uvijek dogodi kad dođem u Ljubljanu, uvijek me iznenadi kako puno ljudi zainteresirano za ono što ja pišem. Većinom su to naravno žene, ali ne samo žene. I to mi je drago, većinom su to žene moje generacije, ali ipak ne samo žene moje generacije, nemojmo biti isključivi, a posebno mi je drago da razgovaram sa Ksenijom s kojom sam razgovarala više puta do sada i uvijek je to bilo jako, jako lijepo iskustvo. Dakle, hvala svima, hvala organizatorima, hvala Cankarjevom domu, mom izdavaču i hvala tebi. Što se tiče ovih protesta koji su se danas ovdje odvijali, dakle, to su ljudi koji su protiv cijepljenja, a navodno za slobodu, ali sloboda ne smije druge ugrožavati, u tome je vic. Zašto? Zato jer sloboda, druga strana sloboda je odgovornost. Meni se čini da ti ljudi pokazuju izuzetnu neodgovornost, ali nisam iznenađena zato jer taj fenomen postoji svugdje u svijetu, a tema sama kao što je COVID i zaraza i cijepljenje je užasno polarizirajuća i to se dešava zaista svugdje. U Zagrebu također pred 2 subote, dakle ne u prošlu, nego pretprošlu, smo imali isti takav, neću reći isti, ali okupilo se jako puno ljudi na Trgu bana Jelačića. Novine su, mediji su izvijestili da ih ima oko 3 do 5 tisuća. Oni sami koji su protestirali su rekli da ima 20 tisuća. To je dosta, mislim, iz fotografija se vidi koliko je ljudi u stvari bilo. Dakle, bilo ih između 3 i 5 tisuća. I nisu bili, moram reći, nisu bili agresivni, ali su isto tako izašli vani. Imali smo razne incidente. Ja sam pisala o slučaju dječaka kojeg otac i majka nisu pustili u školu u Krapini, jer je, naime, pustili su ga u školu, ali su zahtijevali da nosi masku. Kada je došao u školu, ravnatelj je rekao ne možeš ući sa maskom, ne možeš ući bez maske, a maska se nosila samo u hodniku, dakle ne u razredu. I to je trajalo 10 dana i 10 dana su ljudi podržavali roditelje i protestirali, došao jedan ministar, došao drugi ministar. Dakle, tu imamo taj fenomen svugdje. Sad, zašto je to tako? Zašto je tolika polarizacija? Na to je vrlo teško odgovoriti. Po mom mišljenju, ovo je jedna situacija u kojoj
I tu ću završiti, jer zapravo se tu jedna analiza ozbiljna ne može napraviti, jer stvarno niko ne zna. To je jedan svjetski fenomen prije svega. A drugo, mislim da ljudi su našli jedan kanal, jedan povod, jedan motiv da izraze jedan cijeli niz drugih frustracija, koje su i osobne, i političke, i klasne, i svakakve, a ne odnose se toliko niti na COVID, a kamoli na slobodu izražavanja. Dakle, meni to tako izgleda i u tom smislu sam i nekoliko tekstova napisala. Jedno kratko pitanje. Ti si preživela res težko obliko COVID-a, torej res mučno, grozno, lahko pošteno rečemo, da si komaj preživela. Da. Je tvoj pogled torej na vse te protiukrepe, na zagovornike protiukrepov zaradi tega drugače gledaš na stvari? Kot jaz, ki recimo COVID-a torej nisem doživela še. Vrlo vjerojatno je, ja to ne mogu ocijeniti, ali što se meni dogodilo? Ja živim, moj muž je Šveđanin, živim u Švedskoj dobar dio godine i u Švedskoj gdje, ako se sjećate u početku, nije bilo mjera, nikakvih nisu bile zaštitne maske, rekli su nemojte se skupljati, nemojte da u restoranu bude previše ljudi, da se ne skupi više od 50 ljudi, međutim oni su bili dosta ležerni što se toga tiče, vi niste mogli ni kupiti maske sve i da ste htjeli, dakle negdje u aprilu prošle godine sam se ja onda razboljela, moj muž također, i završila u bolnici i moram reći da sam ja imala više sreće nego pameti u tom smislu. Zašto? Jer sam ja transplantirani bolesnik i bolesnica i ti su doktori tamo, ja sam bila prvi takav pacijent i strašno su pazili na mene jer su se jako bojali, nisu znali što se događa s ljudima koji su imuno suprimirani, ugroženi poput mene kad dobiju takav jedan strašan virus. Ispostavilo se poslije, a to sam o tome čitala, da oni organizmi koji su pružali manje otpora su u stvari bolje, nisu mogli pružiti otpora, nisu imali u sebi tu snagu da su oni u stvari bolje prošli. Dakle, ja sam onda dospjela na respirator, na tom respiratoru sam bila tjedan dana i moram reći, mog su muža nazvali i rekli mu, čujte, pripremite se, mi pojma nemamo šta se događa, ni što će se dogoditi, ne znamo da li će vaša žena izaći živa iz te cijele priče. I sad žena je dosta tvrdoglava pa je izašla živa, ali mislim, ja se srećom ničeg ne sjećam tih 7 dana, naravno to je potpuno izbrisano. Ja se sjećam samo od trenutka kad sam se probudila i o tome sam poslije i napisala taj tekst, zato jer je to to je iskustvo, ja mislim, kao da si uskrsnuo iz mrtvih. I to me jako impresioniralo i u jednom, kako bih rekla, artističkom, umjetničkom smislu. Bilo mi je veliki izazov. I tako da ja mogu samo reći da ljudi koji su protiv cijepljenja, da oni ne znaju što govore, oni pojma nemaju, ne znaju što je COVID, ne znaju, nemaju to iskustvo. A bilo tko je sam bio bolestan i imao neki teži oblik ili čiji je neko u familiji bio bolestan ili, ne daj Bože, umro, to ne može uopće shvatiti o čemu ti ljudi govore. Ali ponavljam, ja mislim da oni ne govore o COVID-u, oni govore o sasvim desetim stvarima. Slavenka, prosim, dovoli, da se vrneva nekoliko v preteklost. Tudi jaz sem zelo vesela, da je toliko ljudi danes z nama, kljub vsem tem ukrepom, kljub nevarnostim. Ljudje so navezani na tvoje knjige, ti si tudi navezana na Slovenijo na nek način. Prijatelje imaš tu od, 80 let dalje, sodelovala si s feminističnimi gibanji, osebno poznala pisatelje, ustvarjalce in tako dalje. Dobro, tiste skupne države, v kateri so ta prijateljstva nastala, seveda ni več. Ampak zanima me v teh tvojih identitetnih prostorih, kolikšen prostor Slovenija vendarle zavzema. Ko prideš sem, ali čutiš, kot da še vedno prideš v neke vrste svoj dom? Sasvim sigurno. To uopće nije, ja nemam sumnje oko toga. Kao što nemam sumnje ni kad dođem u Bosnu, ni kad dođem u Srbiju. Ja nemam sumnje u toga. Mi bi zdaj radi slišali, da v Slovenijo posebej rada prideš. Ne, ali mislim, to nema veze sa veličinom Slovenije, ne? I puno, zapravo, više toliko, naravno, ne putujem i ne mogu putovati toliko ali recimo ovdje koliko god sam puta bila, jako sam lijepo dočekana.
ali isto tako kad sam bila u Sarajevu, bila sam svega nekoliko puta, ili u Beogradu, ja mislim da je to možda generacijska stvar, jel? Mladi ljudi možda ne znaju ko sam, nisu čitali, nemaju pojma, ali moja generacija, ja mislim da se jako drži zajedno u tom smislu, ne? A Slovenija mi je, kako bih rekla, zbilja kao doći doma. I ono što me fascinira ovdje je jedna stvar, baš slušam danas te djevojke koje su sa mnom bile, koje su me dočekale iz Beletrine, koje su me se brinule za mene i tako, i ove novinare koje su me intervjuirali, i mladi ljudi su to, oni govore hrvatski. Ja? I mene je to uvijek tako fasciniralo da ljudi ovdje govore hrvatski, pustite vi što on možda nije savršen hrvatski, to nema veze. Ja slovenski razumijem, kao što vidiš, ali ja ne bi mogla govoriti slovenski i kažem, to me uvijek, ta volja da se govori taj jezik, pogotovo mladi ljudi, meni je to fantastično. Pa mi smo još svi učili srpsko-hrvatski. Da, ne, ali imaš generaciju koja nije, već ima generacije koja nije, koja ipak govori, tako da je to jedna, ja mislim, jedna velika stvar. Ja. No, to je fino, da ohranjamo vsaj približno te stike, ki smo jih imeli. Kot ste rekli, velik del leta vsako leto preživite na Švedskem, normalno, velik del leta preživite v Istri, sploh zdaj, ko je bil COVID in tako naprej. Istra je nekje vmes, ne? Torej ni Zagreb, kar daleč od drugih teh metropol in tako naprej. Kaj je v Istri, kar tam najdete, česar ni v Zagrebu, česar ni na Švedskem ali morda še kje drugje? A to je jedan poseban prostor, ja sam tamo već cijeli niz godina, 30 godina sam ja u Istri, ja sam inače iz Rijeke, tako da mi sve to skupa nije strano, ali moram reći da mi s ove strane Učke nikad nismo išli baš preko, jel? Nismo išli na tu stranu, čak ni kad je tunel izgrađen uz pomoć naših sredstava koje smo dobrovoljno morali davati, koje su nam jednostavno uzeli od plaća, ali nema veze, jer to, da bi priključili Istru Matici zemlje, da, i to košta, taj tunel 33 kune košta, nije to malo, dakle to vam je nešto manje od 5 eura u jednom pravcu, nije to mala stvar. Dakle, Istra je, vi ćete se možda sjetiti u toku rata da se Istra drugačije ponašala, do te mjere da kad je bio popis stanovništva, zadnji sad ga opet imamo, onda su jako puno ljudi su se upisali kao Istrijani, što nije bilo moguće. Oni su se upisali kao Istrijani. Onda su razni ljudi išli okolo, reporteri, pitali ljude, razgovarali s njima i to je do te mjere naljutilo tadašnjeg našeg predsjednika Franju Tuđmana da je rekao da treba poslati vojsku u Istru. Jel? Dakle, taj jedan, kako bih rekla, to su ljudi, to postoji taj fenomen i drugdje u svijetu, to su naročito istraživali sociolozi i lingvisti sa univerziteta u Lundu u Švedskoj i pisali su o tim ljudima koji žive u pograničnim zonama. Na koji način oni žive i na koji način oni svoj identitet grade i kako oni imaju drugačiji osjećaj pripadnosti nego ovi ljudi koji žive, ne znam šta znam, recimo u središtu zemlje. Dakle, ti na rubu, oni zapravo nikad ne znaju hoće li im neko doći, hoće li pripast ovamo, hoće li pripast onamo, pa na koncu Istra je pripala Jugoslaviji tek poslije Drugog svjetskog rata i onda vam je to malo, oni vam kažu, imaju jednu uzrečicu, kažu siamo Kroatima non troppo entuzijastici, što ja mislim potpuno precizno izražava njihove te stavove identitetske i to na talijanskom kažu. A moj susjed, pokojni Carleto, prvi susjed u tom malom mjestu gdje mi gore imamo vikendicu, kuću između Buzeta i Sovinjaka, Sovinjak se zove mjesto, Buzeta i Motovuna. Carleto pokojni je ujutro kad bi bio trezan bi rekao da je Hrvat, a popodne kad je malo popio rekao da je Italijan. I sad znaj ti šta je on, ne? Tako da ta identitetska pitanja su, mislim, drugačije. Mali dječak, jedan od 5 godina, mali Marko, je došao mom mužu i kaže mu, a koliko ti jezika govoriš, veli on. Sad moj muž nam pravi, govorim švedski, pa govorim engleski, pa govorim njemački, on govori hrvatski isto. Hrvatski govorim i tako, veli on, pa puno, ali da znaš, i ja govorim 3 jezika. A veli mu moj muž, pa kako 3 jezika, Marko? Veli, govorim hrvatski, govorim slovenski i govorim domaći. Tako da, mislim,
Dakle, tu je jedna, kako bih rekla, već vidiš da je to nešto drugačije. A osim toga, sad sam ja sam godinu dana bila sad potpuno u toj Istri i tamo provedem zapravo, ja mislim, najveći dio vremena i to je, mislim, i priroda je takva i okruženje je takvo i vi zapravo kad sjedite tamo gore da nema interneta, vi biste mislili da živite, ne znam, u 15. ili 16. ili 17. stoljeću. Jedna izolacija tamo je moguća koja nigdje drugdje nije moguća. Čak bi rekla nigdje drugdje u Europi nije više moguća. Jaz se tebe, Slavenka, spomnim seveda iz revij in časopisov, ki so jih kupovali moji starši, tete doma, to so bili Danas, Star, tisti teksti. Lahko bi rekla, da sem se kot srednješolka recimo učila, kaj so to feministične teme o tebe. Vem, da o teh stvareh še vedno veliko razmišljaš, si navzoča z mislimi tudi na tem teoretskem področju. Glej, ampak eno čisto človeško vprašanje. Ko beremo mi te razne podatke, kako živimo Slovenke, Hrvatice, kako živijo Švedinje, mi vidimo, da ti podatki niti niso tako različni, ne? Če gledamo recimo pay gap, ne? To so podatki, ki so čisto ok, recimo tudi za Slovenijo, tudi za Švedsko. Potem pa pogledaš, kako so v njihovih vladah, kako so na njihovih čelih podjetij, v upravah podjetij in tako naprej, kakšno veliko število ženske. Torej, česa nam statistike ne povejo? Kako ti zdaj doživljaš, oba svetova zelo dobro poznaš? Ma ne, statistike nam ne poveju baš toliko puno, jer ja sam sad kad sam pisala, ja sam u februaru izašla u Americi na engleskom pisana moja knjiga Cafe Europa Revisited. Dakle, kao Cafe Europa je izašla prije 25 godina, sad je ovo ne reizdanje, nego nova knjiga o Europi i to je sad, evo, prevedeno na hrvatski i bit će sad objavljeno u Frakturi, isto tako. Sad, tu sam jedno istraživanje baš pratila, nekoliko istraživanja, čitala materijale o ženama u Europi. I tu sam našla masu zanimljivih podataka. Pisala sam o ovom pokretu, ne pokretu, nego fenomenu ili možda kampanji Me Too i zanimalo me zašto recimo na zapadu to ima veći odjek nego u istočnoj Europi i tako dalje. I onda sam čitala neka istraživanja o tome kako gdje žene u postocima doživljavaju nasilje. Ne samo nasilje, nego harassment. Nadlegovanje. Da. I onda vam je po tim statistikama koje je radila statistički, ne znam točno kako se oni zovu, tamo točno piše, dakle za cijelu Europu. Eurostat. Da, tako je, Eurostat. Ali i prije toga su radile neke velike istraživačke kuće, neka istraživanja. Ispada, sad pazite ovo, da su Skandinavke najugroženije žene u Europi. U Skandinaviji se 35% žena osjeća ugroženima, a u Rumunjskoj koja ima najveći broj premlačenih žena se osjeća recimo 5%. I sad ti stvarno se moraš zapitati o čemu se tu radi. To naprosto nije moguće. Odnosno, ako je moguće, zašto je moguće? I objašnjenje naravno postoji i ono je prilično jednostavno. Kulture su različite. Kulture u kojima odrastamo su takve da jedna Šveđanka koju ako ti takneš ispod stola, a to je stvarno bio nekoliko takvih slučajeva u ovoj cijeloj Me Too kampanji, da su ljudi gubili posao baš na televiziji, je čovjek izgubio posao jer je njegova kolegica rekla da ju je pipao ispod stola na nekom sastanku pred 7 godina, ovako nešto. Dakle, sad, tamo žena, ako joj se to dogodi, ako joj se dogodi neki takav tip uznemiravanja, to je harassment, ne, ona će otići na policiju i odmah to prijaviti. One se osjećaju i one imaju, ne samo da se one osjećaju toliko emancipirane da odu i to prijave, nego cijeli sistem koji ih podržava, cijela kultura koja ih podržava. Sad, ti odi, ako te neko štipne u tramvaju, u Bukureštu, odi policajcu. Mislim, halo, kako bih rekla, ili možda u Zagrebu, ili možda, ne znam, u Tirani. Dakle, kultura, odrastanje, navike, običaje, sve je to različito.
Jel? I u tom smislu imamo onda tu razliku i to, tako ja isto tumačim i tu kampanju Me Too, koja je, kako je išla prema istoku, tako je sve više slabe. To je bilo tako, da. Ne kažem da je to dobro, niti kažem da je to loše, samo govorim na nivou te jedne drugačije kulture. Ako ti odrastaš s time da ne možeš o tim stvarima govoriti, da ne postoje rječnik, mislim, mi znamo svi šta se u tramvajima događa, šta se na ulici događa, šta dobacuju. Ja se sjećam jedne epizode vrlo živo na toj konferenciji, prvoj drugarica žena u Beogradu 78. godine su bile strane feministkinje, su nam došle u goste, ali Švarcer, Dača Marein i Francuskinje neke i tako, bilo je njih. Jedno su onako išli im pokazati grad, Beograd, malo da vide i tako. I žene su se prošetali, kad su se vratile, one su bile zgrožene, bilo im je teško objasniti šta je muškarci. One su vidjele, nisu one mogle razumjeti što je muškarci dobacuju, ali vidjela da je muškarci dobacuju i kako se ponašaju, kako ih tretiraju, nije im to bilo jednostavno za shvatiti. A mi smo imale muku da im objasnimo, ma dobro, ajde, pa nije, pa to oni tako stalno, pa znaš, pa ovo, pa ja, mislim, jer smo mi na to navikli. I dok smo mi stekli tu naviku da to nije baš tako, odrastale su generacije i tako dalje i tako bliže. Uglavnom, ja moram reći, Skandinavke su apsolutno najugroženije žene u Evropi. Pred 3 leti, ko smo se tudi pogovarjali v Cankarjevem domu, je seveda Me Too že bil veliko gibanje na Zahodu. In takrat si rekla, izrazila upanje, da bo kampanja Me Too uspela ustvariti družbeno nedopustnost spolnega nadlegovanja, konec prelaganja krivde na žrtev in morda celo spremembe v zakonodaji v prid sankcijam. Na Zahodu se je to delno uresničilo. Kaj pa pri nas? Kako gdje? Dobro, če gledamo Hrvaška, Slovenija, recimo ta del. Nije, na zapadu, mislim, je to ipak stalo. Razumijete, jer nešto se s tim pokretom, ja stalno govorim pokret zato što je to komfornije i jednostavnije, ali nije. S tom kampanjom se dogodilo da je to samo na jednoj razini, na razini te industrije zabave, možda na akademskoj razini, ali to se dalje nije širilo. Ako si ti tvornica, radiš u nekoj tvornici, pa kome ćeš ti prijaviti tebe, tvoj poslodavac, ne znam šta, mislim, halo, pa ne možeš, nemaš kome, jer ćeš izgubiti posao te sekunde. Ja? Tako da nije to baš ni tamo tako išlo. Ja mislim da je od svih zemalja Švedska najprije reagirala i najviše napravila. Oni su zakon mijenjali, oni su u roku od par mjeseci odmah novi zakon po kome ti moraš, sad to je vrlo teško objasniti, ti moraš nekako unaprijed recimo kao potpisati ili pristati ili, dakle, vrlo je lako zapravo doći do te situacije da ti kažeš, taj mi čovjek silovao, jel? I da bi se to izbjeglo, vi znate taj Assangeov slučaj, vidjeli ste, pa je Assange nam rekao da je, njega su 2 Šveđanke tužile za silovanje i on je rekao da je to Ujedinjeni Emirati feminizma, mislim, tako je on rekao za Švedsku, da. Dakle, oni su pokušali to unaprijed nekako izregulirati, makar je zapravo vrlo teško to regulirati unaprijed, jel? To je jedna dosta kompleksna situacija, ne znam kako se to u praksi rješava, jel? A druge zemlje nisu, moram reći, u Francuskoj je bilo i otpora, kao što znamo, i to je sve skupa bilo zanimljivo na toj razini promatrati. Kod nas se pojavio odjek nakon 3 godine u Zagrebu, Beogradu, jel? To je bio neki odjek, ali nedavno, nema tome 6 mjeseci, da. I opet od toga, kako bih rekla, to se na tim akademijama filmskim i među ovim dramskim dogodilo, djevojke su prijavile, onda je akademija uzela na sebe da oni to na policiju tuže te ljude, profesore i jedno 15 slučajeva je možda u Zagrebu ili u Hrvatskoj na sudu, ali tu opet cijela priča staje jer vi nemate tu jednu bitnu podršku koja je podrška društva, jel? Društvo ne reagira tako, nije osjetljivo još uvijek dovoljno na tu temu uznemiravanja
ne govorim o silovanju, govorim recimo o uznemiravanju i mislim da treba praviti veliku razliku da to nije baš isto. A drugo, dogodila se jedna grozna, po mom mišljenju, stvar, a to je jako puno ljudi je izgubilo i posao i obraz na koncu konca, a da ništa to nije išlo kroz neki legalni sistem, nego je sve bilo na riječ. Dobro, ženama nisu nikad vjerovali, a sad su im totalno pak povjerovali i ti kažeš to i taj čovjek je gotov. Pa ni to nije baš tako, moram reći, jednostavno i ne bi smjelo biti tako, jel? Ne bi smjelo ići samo na riječ. Trebalo bi ipak, teško je to dokazati, ali trebalo bi ipak dati mogućnost da tu legalni sistem neku svoju ulogu odigra. To je meni moja bila velika zamjerka toj kampanji. Fenomenu kampanje. Še eno vprašanje, potem se premakneva drugam. V Sloveniji je bilo zdaj objavljeno prejšnji teden, kako nazadovala je v bistvu Slovenija, ko preštevaš število žensk, kot sem omenila, ki sedijo v upravah, ki sedijo v različnih nadzornih svetih velikih podjetij, kar je še posebej žalostno, celo v državnih podjetjih so ženske v upravah in nadzornih svetih zelo slabo zastopane. Mislim, da iz tega ni nastal noben cirkus, ne? Zdaj ne vem, kako bi bilo recimo v 80-ih letih, ko si bila ti strašno aktivna, kolegice, ne vem, Beograd, Ljubljana, Zagreb, ko ste res premikale, tu pravzaprav odziva ni bilo, ne? Ni nobeni udaril po mizi in rekel, gledajte, pa ne moramo, ne? 2021. Ali je postala jedna druga stvar, zaboravljaš da je postala kvota, jel? Postale su kvote koje trebalo je toliko i toliko mladih i žena ovdje, dakle to je bila jedna ipak formalnost, ne? A mi nismo osjećali taj problem jer mi nismo bili ni u kakvim strukturama, ni partijama, ni poduzećima, ni ničemu i to nama nije predstavljalo problem. Nama je predstavljalo problem nešto drugo, a to je da recimo, ko što je Sofija Loran koja je pisala uvod u ovo reizdanje moje Smrtnih grijeha feminizma, ona je mene i o tome i pisala. Kod nas se radilo da su jugoslavenske feministkinje pokušale popraviti socijalizam, o tome se radilo. To nije bilo radikalizma, to je trebalo popraviti ono što nije valjalo i time smo se mi bavili. Jel? I tim gapom, tom razlikom između formalnog i između legalnog i onog što se dešavalo u privatnoj sferi gdje još uvijek jaka velika dominacija bila i muškaraca i patriarhata i svega toga i tu je onda bio uzrok tih problema. Ampak danes, dobro, sej ne govorimo z vidika, zdaj tudi recimo jaz in moje sodelavke nismo v nobenih strukturah podjetij in tako naprej, ne? Ampak ko se vendarle zazna taka digresija, da je bilo še lani več žensk menedžerk, uspešnih top menedžerk in da tu delamo velike korake nazaj, ne? To je slabo pravzaprav tudi zame, ki nisem v nobeni upravi in ki nisem v nobenem nadzornem svetu. Ako pitate Šveđanke, one će vam to isto reći. Dakle, nema nam nego i dalje se boriti, jel? Tako da bi ja sad, ako ti dozvoliš, malo se prebacila na moju Doru. Zaboravili smo na Doru, to nije pravda. Ni prav. Ni prav. Ta Dora, torej greva malo v arheologijo. Ne? Makar ona ne mogu reći da je bila feministkinja, jel da? Ne, ni bila feministka. In potem ta nadarjena, ustvarjalna mlada ženska, ki že najde svoj jezik, torej jezik fotografije, spozna tega kanibala. Pa događa se to, ne samo njoj. to se događa, da. Šta možemo tu reći, osim da se ona zaljubila u njega, šta, da li se on zaljubio u nju ili nije, ne znam. Ali po svim izvorima zaljubila se i onda, kao što znamo, ljubav je slijepa, ne? I ja mislim da se u svim takvim situacijama čovjek misli, pa dobro, ja sam tu sad i ja ću tu nešto promijeniti. Jel? Ta ideja da ćeš ti promijeniti drugu osobu je meni fascinantna i nekako sam u životu se više puta uvjerila da to uopće ne ide tako i da ne možeš ništa promijeniti, ali vjerojatno to je taj jedan osjećaj da... Ja mislim da ona imala još neku drugu ideju. Prvo, on je njoj bio veliki autoritet u umjetnosti. Ja? I tako da kad je on njoj oduzeo taj jezik, odnosno
U to vrijeme fotografija nije bila, nije imala renome nekakav, pogotovo ne umjetnička fotografija. To je bio začetak umjetničke fotografije, ona je radila reportaže, reklamne fotografije, ona je napravila tu jednu čuvenu fotografiju koja se zove Peri B, gdje je nekakav mali fetus od neke životinjice i to je njima bila kao ikona tom nadrealističkom pokretu tog doba, tom krugu njenom oko nje. I imala je već izložbi, objavljivala je, dakle ona je bila afirmirana, to je potpuno točno, ali očigledno je to nije bilo dovoljno i očigledno nije mogla odoliti onome što je Picasso bio, tko je on bio kao slikar, jako važan i tome da je on neku pažnju obratio na nju, ona se sigurno osjećala jako dobro zbog toga i onda se ta jedna veza razvila koja je zanimljiva zbog toga jer su oni, kad je on otkrio da ona govori španjolski, onda je to stvorilo neku još posebnu vezu među njima, a ona je ipak onda pomislila da možda bi njih dvoje mogli nešto zajedno, on je umjetnik, ona je umjetnica, pa sad ćemo mi, ko zna šta je, mislim, točno tu bilo, ali ja sam iz nekih podataka, iz nekih biografija njezinih... Iz crne bilježnice. Da, iz crne bilježnice zaključila da je to točno, da je to bila njena ideja, jer najsretniji period u njihovom odnosu je bio kad je ona slikala njega u procesu stvaranja Gernike 37. godine. Jel? Tako da je ona imala tu neku ideju, mi bi mogli nešto zajedno, ali on je takav tip umjetnika i zbog toga se ja ne slažem s tobom, vidim da si ljuta na njega. I vjerovatno su i čitateljice ljute na njega, ali mi moramo shvatiti da je to bio jedan čovjek koji je bio potpuno živio za svoju umjetnost. Od te umjetnosti on ništa vidio nije i nikoga, njemu je svijet, ljudi oko njega, njegovi prijatelji, njegove ljubavnice, njegove žene, njegova djeca, njegovi rođaci, sve je to bio samo materijal za njegovu umjetnost. U tom smislu on je bio kanibal, on je kanibalizirao sve oko sebe da bi stvorio tu svoju umjetnost, ali onda je to Dora shvatila nakon nekog vremena, naravno, i nakon groznih šokova i elektrošokova i svega, i zaključila je da Pablo ne postoji, postoji samo Picasso. Dakle, postoji samo taj jedan umjetnik koji sve podređuje sebi, a Pablo kao osoba, kao privatna osoba uopće ne postoji i to je zapravo istina o njemu i zbog toga mi njega ne možemo osuđivati. Osim toga, ja se zalažem u svom životu i u životu bilo kog mog lika, koji su isto tako Frida Kahlo i tako dalje, razdvajanja umjetnika od njegovog rada. Jer ako mi počnemo moralizirati, kako sam s nekom novinarkom danas o tome govorila, kažu mi ljudi, veli, ja ne mogu gledati Picassove slike, jer znam kakav je on bio čovjek. Ima puno drugih primjera gdje neko stvori veliku umjetnost, a da je sam ništavan kao čovjek, nemoralan ili što god. Jel? Tako da se ja zalažem za, ne bi ja branila Picassa, ali bih i ne bi ni branila, ni optuživala ni jednu od mojih likova u bilo čemu što sam pisala, ali pokušaj razumijevanja. Mislim da književnost nije tu da osuđuje i prosuđuje, nego da pokušaš razumjeti što i kako i zašto se to dogodilo. Evo. No, v vsakem primeru, ali se jezimo na Picassa ali ne, naletel je na svojo mino, kot se lepo reče v slovenščini. Ne? Mlada, lepa François mu je vrnila za marsikaj za nazaj. Dobro, to je zdaj zelo banalno rečeno, ampak vendarle, ne? Če se malo jezite, ti je potem nekoliko lažje. Ampak prej sem omenila tisto črno beležnico, kar je res hecna zgodba, ker v enem od najnih intervjujev nedolgo nazaj jaz sem to črno beležnico, v kateri je pisala v vodu Slavenka, vzela kot 100%. Ne? Slavenkine pisateljske mojstrice so seveda ne samo mene, mnogo ljudi tu zavedle. Torej ni bilo nobene črne beležnice, v kateri bi ti seveda že dobivala tiste njena čustva, njene težave, vse to si na osnovi biografskih podatkov, ki so seveda obstajali, unesla svojo pisateljsko močjo. Torej čustva in njeno recimo razumevanje situacij. A sem prav to definirala? Da, točno tako, te bilježnice, naime šta se dogodilo s bilježnicom, to sam ja mislim već rekla, možda čak nisam o Dori govorila pred ovim skupom, pa mogu to ponoviti, ali to je jedna zapravo smiješna anegdota. Kao prvo, ja sam tu bilježnicu otkrila tako kad sam čitala o njene, one 97. godine
umrla i poslije toga su bile velike, kako bih rekla, rasprave i diskusije kome njena ostavština pripada, jer ona je živjela u stanu koji je u stvari bio mali muzej Picassa, stvari koje on joj dao, slike. On je recimo ne bi sad sjedio za ovim stolom, nego bi od nekog papirića ili ne znam, od ove bilježnice trgao stranice i nešto crtao ili radio. Dakle, on je kreirao non stop. I onda je ona napravila jedan mali muzej i imala je puno njegovih stvari i to je vrijedno bilo. I onda je počela ta rasprava kome će to pripasti ako nema nasljednika. Onda su se formirale dvije komisije, Francuzi svoju, Hrvati svoju, jer je otac bio Hrvat i imala je vrlo vjerojatno po svemu sudeći hrvatsko državljanstvo, čak i bila u Rijeci, posjetila je nešto hrvatski govorila, jer ona sa ocem govorila hrvatski, dakle ona je s ocem hrvatski, s mamom francuski, sa Picassom španjolski. Tu već isto imamo jedan identitetski, jednu situaciju koja nije baš običajna i onda su na tom popisu i na svemu tome se našla jedna crna bilježnica koja je u stvari bila adresar, ne adresar nego kalendar, adresar i kalendarno. Dakle, neka crna bilježnica je bila i ona mi je ostala u glavi. A sa njenom ostavštinom, i to ima veze s ovim uvodom, pa ću nekak pokušati skratiti jer vidim da predugo objašnjam, ima veze utoliko što su obje komisije ustanovile da zapravo nasljednika nema i onda je francuska država uzela to i bila je neka aukcija nekih stvari, a jedan dio je preseljen u Picassov muzej i tako nešto. Međutim, to se dogodilo, 97. to je možda bilo 2000 i neke, a Dora je izašla, da li 2016. ili 15. ili tu negdje je izašla Dora i meni stiže pismo. I u pismu mi piše neki advokat, ja sam taj i taj, ja sam pročitao u novinama, u medijima da vi posjedujete crnu bilježnicu Dore Maar i ja vas molim, budući da ja zastupam jedinog nasljednika Dore Maar, pazite, jedinog nasljednika Dore Maar, dobro, ja ga zastupam, vaša je kao obaveza da vi meni predate tu crnu bilježnicu. Ja sam mislila da je to šala, ali čovjek im pečat, potpis, sve. I sad se mislim šta da radim, da nazovem, da ne znam šta. Ja na njemu napisala sam mu pismo i napisala sam da nažalost, drage volje, bi ja njemu to predala, međutim sam ja tu bilježnicu izmislila i ne mogu mu je predati, ali sam to uzela kao veliki kompliment. A moram reći da ti nisi ništa pogriješila zbog toga jer je apsolutno svaki novinar bilo gdje, ne znam, da li u Italiji, u Njemačkoj ili bilo gdje, je pitao, počeo od priču od te crne bilježnice, dakle nekako sam uspjela publiku uvjeriti, prevariti, pa sad valjda nekako to sebi računam v plus. Ja, absolutno. Vedno me je zanimalo, katero od teh zgodb si v bistvu najlažje pisala. O Fridi, o Milevi, o Dori. Kaj ti je najbolj steklo? Vem, da za vsem je ogromno dela, researcha, tudi tvoja novinarska pot ti je verjetno tudi pomagala. Kako odkrivati vse te nove svetove? Ne, to uopće ne mogu tako gledati. Ne mogu reći šta mi je bilo lakše, šta mi je bilo teže. Kad čovjek se time bavi, onda se u to uneseš, onda ti je sve zanimljivo, onda to sve čitaš, gledaš, slažeš, misliš, nije to teško. Ni teško, ni lako. Ja ne bih rekla da je meni pisanje ni teško, ni lako, kao što mi novinarsko pisanje nije ni teško, ni lako. To su mi pitanja, recimo, često postavljali u vezi ovog romana, kao da me nema u vezi tih dokumenta, dokumentacije o masovnim silovanjima u ratu. A jesu sve te teme nekak teške i to optužena i sve to ja ne znam. Dobro, tu bi možda neko drugi mogao misliti se pozabaviti time, ja ne. Zbog čega kao ja takve teme odabirem, ali nije to pitanje teško ili lako. Tebe to privuče, hoćeš o tome pisati, onda to pišeš, gotovo. Ne? Ali baš sad distanco. Pitanje je zašto baš te teme. To nije pitanje za mene, ja nemam pojma. I zapravo mene zanima, ja hoću tu temu napraviti, onda i napravim. A da je, kažem ja, kategorije teško i lako, meni uopće ne ulaze u pojam. Ti, ne znam, neki ljudi bicikliraju, neki ljudi slikaju, ja pišem i sad teško, lako mi se ne čini da je neka
da je uopće važan. To mislim, da smo zdaj na odlični točki za narediti en prehod na še eno temo, ki jo morava danes obdelati. Namreč tvojo knjigo, ki sledi vsem trem ženskam, o katerih smo zdaj govorili, in sicer to je ženska, ki je v vseh nas, pa še morda nekateri že bolj slutimo, da je mlajša generacija, ne? Torej nevidna ženska. Na Hrvaškem je bil odziv bralk, bralcev na nevidno žensko, torej tvojo knjigo o staranju, zelo dober, zelo zanimiv. V Sloveniji še čakamo, torej če je tu kakšna založba, ki je mogoče zelo bi to knjigo bi res zelo radi brali. Toliko tabujev, o katerih sva že govorili, zdaj si jih kar navedla, je bilo že podrtih, ampak staranje pa še ne čisto povsem, ne? Tvoja knjiga je pravzaprav ena redkih, ki res govorijo o staranju ženske, ne samo ženske, ampak o staranju telesa, o staranju psihe. Zakaj je tako? Zakaj je to še vedno tabu? Očigledno, mislim, sama si već dala odgovor, očigledno se radi o jednom od velikih tabua, pogotovo u ovoj kulturi koja je kultura tijela, kultura mladosti, kultura dobrog izgleda i koju naravno potiče i za čega je sad ta industrija ljepote, industrija hrane, industrija vježbanja i dakle uopće unapređenja sebe, svog tijela, ne svog duha, ne? I tako da je to jedna cijela ta komercijalni taj aspekt, a s druge strane kao pa mislim možemo živjeti puno duže, pa zašto ne bi mislim se pravili da smo i mladi i lijepi, skoro da je nepristojno imati sjedu kosu, jer kad i možeš pofarbati, zašto bi imao sjedu kosu, mislim, a zašto ne bi imao sjedu kosu. Dakle, taj jedan odnos mladost, starost, taj jedan je vrlo, vrlo jedan kulturološki element i tu, kažem, postoji cijeli niz iza toga i mislim da je to neka nepristojna tema, ali ja sam na to naišla, naletila ne toliko zbog sebe koliko sam pročitala neke knjige, ne znam da li je to Philip Roth pisao, da, on je u svojoj starosti, pa onda Kotci je isto pisao, 2 knjige napisao o starenju. Dobro, ti dečki se uglavnom, ti starci se uglavnom, njih preokupira jedna druga stvar, a to je kako oni funkcioniraju seksualno, da, ne može, zaljubljen, nije zaljubljen, to, mislim, možda je to stvarno tako, ako je tako, Bože mili, jel? Ali mislim da sa ženama to imaju drugačiji odnos prema tijelu i da i vrlo, i dok sam vidjela u tim knjigama, još drugim nekim, da muškarci nemaju problem, oni pišu o tome. Onda me zainteresiralo kako idem gledati što žene pišu o tome. Čak ni u biografijama, onako i pišu, ne pišu o tome što je mene zanimalo. Starenje tijela, to je vrlo specifično, opis starenja tijela. Jel? Tako da toga ima vrlo malo. Katharine Hepburn se ona preziva, ona je pisala o starenju i onda je pisala o tome kako je prešla sa visokih peta na niske pete i koliko je to olakšanje bilo sa recimo 65 godina, nije više nosila visoke pete. I to mi se činilo kao otkriće kad sam pročitala. Međutim, o čemu onda žene pišu? O tome sam jedan esej napisala jer me to prvenstveno zanimalo kao takav jedan fenomen, pa onda sam počela pisati o tome. Napisala sam o tome kako žene kad pišu o tijelu, onda pišu na jedan drugi način. Pišu o bolesti, ali ne o svojoj, nego o bolesti majke ili o bolesti nekog bliskog, često o Alzheimeru. Pa sam se onda sjetila Susan Sontag i bolesti kao metafora. Pa mi se činilo da je Alzheimer nova bolest kao metafora i to pogotovo kad se radi o ženama. I tu sam pročitala jednu fenomenalnu knjigu od francuske spisateljice Annie Ernaux, koja je napisala tanka, ona piše tanke knjižice o Alzheimeru i starenju, propadanju tijela, točno ono što sam željela pročitati svoje majke. Dakle, one pišu o tome, ali posredno. Jel? Na engleskom je naslov, ne znam na francuskom, ali na engleskom je naslov I Remain in Darkness. I nije prevedena na hrvatski još, ne znam, možda je vi tu bolje poznajete, ali, dakle, točno to, propadanje tijela, jel? Jer, mislim, to je jedna od meni najupečatljivih knjiga na tu temu i zato sam uzela moto iz te njene knjige. To je, kad stariš kao da postaneš prozir, kao da bljediš.
kao tapete, izbljediš. I to me onda potaknulo na tu nevidljivu ženu koja je zbirka priča iz perspektiva različitih žena. Neke su priče autobiografske, većina nije, a ima isto i o muškarcima iz te ženske perspektive, ne iz muške nego baš iz ženske perspektive. I moram reći da meni se činilo da su nekako, kako bih rekla, da je moja publika barem u Hrvatskoj nekako jako lijepo i kao da su jedva dočekale, barem neka generacija moja i tu negdje, ne? Zdaj, dobro, recimo, mnogim je ta knjiga lahko vodič. Ali si ti skozi to knjigo tudi spoznavala samu sebe? Vjerovatno je to takav proces. Nisam ja to sebi osvijestila, niti sam to pisala, jer ako kroz to spoznajem samu sebe, to bi mi se činilo kao da je to nekakva terapeutski neki element, ali nije toliko ta knjiga o meni, ali sasvim sigurno je, jer mora biti, jer ne može drugačije to iskustvo starenja tijela imam ja kao autorica, naravno, ne? A onda ne, naravno ti ne. Ja kao autorica, ali onda naravno da to ulazi u taj djelokrug literariziranja, ne? Međutim, to su, kako bih rekla, ne morate se bojati, nije ništa strašno, nije to, ta knjiga o Danirno je puno dramatičnija od ovih mojih opisa, to je svakodnevno starenje, to su svakodnevne situacije, ne? Ampak to prozornost, o kateri govoriš, ne, bledost, kot tapete, dovoli mi, ne, recimo spomnim se mojih babic, starejše, ko so bile, bolj so bile, vendar tudi tako spoštovane, ne. Recimo moja babica, ko je pri svojih, ne vem, 75 recimo že, ne, rekla v plemenu, to bo pa zdaj to, smo vsi leteli. Ni bilo sence tiste bledosti in prozornosti. Je to bledost in prozornost skozi moško oko ali splošno? Ne, mislim u društvu, mislim da stariji ljudi, generalno i muškarci isto tako iščezavaju, puno manje nego žene, ali mislim iščezavaju, njih se ne vidi. Ti najobičnija situacija, uđete u tramvaj, u autobus, niko neće ustati starijoj osobi da sjedne, ne? Ja sama znam da nisam primjećivala starije ljude na cesti, u dućanu, mislim, oni ne percipiraš ih, oni su već nevidljivi time što su stari, ne? Ili kad, ne znam, odete u apoteku kod doktora, tako u tim nekim situacijama ti vidiš, ja mislim, toga ima puno više naravno u knjizi, ti osjetiš da si nevidljiv. Ja sam osjetila da sam nevidljiva, ne? Da me jednostavno ljudi ne vide. Dakle, u tom smislu bljedilo. A onda društvo, moramo i to vidjeti, taj element, makar ta knjiga nije sociološka u tom smislu i ne govori o tome kako ljudi penzioneri imaju male penzije, kako nema dovoljno domova u koje bi ih smjestili, kako nema pomoći za njih, kako umiru od covida, kako ih obitelj neki puta dosta i bezdušno ostavi da se sami brinu i tako dalje. Tako da ima 100 problema, ali ne, uopće nije taj aspekt, nego taj aspekt puno intimniji, ne? I sasvim sigurno sam i o tome pisala, naravno kao novinarka sam se puno puta s tim susrela i o tome pisala. Kod nas je izgorio ilegalni starački dom gdje je, mislim, 7 ljudi izgorilo u njemu. Pa mislim, to je takav užas da se čovjek smrzne. Pred 2 godine se dogodilo. I mislim, tih problema ima, ali mene nije zanimao socijalni problem, ni ekonomski problem, mene je zanimao intimni taj problem i to sam onda nekako nastojala u toj knjizi i pokazati, jer zapravo o tome imamo u novinama, imamo i političari o tome govore i obećavaju, pa ćemo izgraditi 20 staračkih doma, možeš misliti, pa ćemo, ne znam, povećati penzije, mislim, to mene kao spisateljicu u tim pričama nije zanimalo. I kad vi kažete, odnosno kad ti kažeš ti si sasvim sigurno pa naravno da sam ja svoje iskustvo isto u to unutra uplela, ali rekla bi da nije knjiga autobiografska, sasvim sigurno ima mojih nekih priča, mojih nekih iskustava, ali ti moraš moći artikulirati i tuđa iskustva u tom smislu, jer inače to mi se čini da nema baš puno smisla, ne? Da. Tako da mogli bismo samo o tej nevidni ženski govoriti pravzaprav cel večer. Meni je drago biti ovdje, drago mi je gostovati.
Jako se uvijek tome veselim i rado bi se i družila s vama, međutim, zbog toga vi ćete razumjeti da osoba poput mene, koja je preživjela COVID, koja je cijepljena 2 puta, nema veze, je u strahu od bolesti, mislim, još jednom proći mali dio toga bilo bi mi zapravo strašno i ovo je moj prvi put ja sam godinu dana u Istri bila, doputovala sam prije tjedan dana u Zagreb i ovo je moje prvo putovanje gdje se ja susrećem sa tako velikom publikom, tako da, evo. Veseli smo, da je bila prva pot v Ljubljano. Najlepša hvala. Beletrina, uživo.